Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahmen ve elhikna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr, amma ba'd. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل واسم نحو قام زيد. Ondan keyin val kelime deb başlalat. Söz mü söz? Ve aqallu ma yetaallafu kalamın en az kurulusu kalam boluş üçün biz hazır bugün 4-cü sabaq eskerte keteli. Murunqu 3-cü sabaqta el-kalamu huvel lafzul murakkabul mufidu bil vada' deb kalamdan anıqtamasını ötkönbüz, anın içindeki qayıtlarını ötkönbüz. Kalam menen cümlenin ortasındağı kalimdi, kalimani anan qowldu bir sira bir-birinin ortasındağı ayırmalıklardı açıqlap bergenmiz. Kıskaça qılıp. Ошол ва aqallu ma yetaallafu min ismayni. Эми kalam эң азыдан канча сөздөн болуш керек? Неден туруш керек? Bizde эмне бар? Bizde isim var, fiil var, harf var. Kalam boluş üçün эң azında эмне болуш керек? Эң azında bu жакта эмне деп атат? Эки ысымдан болуш керек. Мисалы наху Zaydun qaimun. Zayd ысым ба? Ысым. Qaimun-чо? Бул да ысым. Негизин бул hukman, бул hakikaten dinu nasiha dese de болот. Hazır hukmunda masalelerde girbeyle olan sebebi Zaydun qaimun'da huwa degen içinde domir mustatir bolup biroq Allah daim açık bolbойт da, açık bolbойт. Negizinde Zaydun qaimun bol eki isim menen kete bereli. Hilaf masale bar içinde. Aw min fi'lin wasmin jawab bolsa fi'il jana isimden turat eken. Nahwu qama Zaydun. Qama-çı fi'il, Zaydun isim. Demek kalam boluş üçün en azında ne boluş gerek eken? En azında iki isim je bolsa bir fiil bir isim bolat eken. Turabı? En azında deyip düşünülgönde demek başka dağı sözdön dağı tura beret. Misalı kana Zaydun qaiman bolsa qancha söz bolup kaldı? 3 söz bolup kaldı. Turabı? Zanantu Zaydan aliman desençi? 3 zanantu Zaydan aliman. Qancha söz bolup kaldı? 4 söz var. Zanantu fiil fail Zaydan aliman. Birinci mubtada anan mubtadaın birinci mef'ulun bih Zaydan aliman qaiman-çı? Aliman misal. İkinci mubtada, ikinci fail mef'ul. Ne mubtada otam? Safkul kelam. Jana oşentip kete beret. Turabı? Misalı fiil şart, cevabı şart dağı emne bolup kala beret? Süylem bolup kala, kelam bolup kala beret. Al kança sözden turup kalat? İn ji'tani akramtuka dese. İn ji'tani minaz geldi. İn ji'tani bir kança süylemdi. Fiil şart, cevap şart bardığı koyup kete beret. Demek süylemden en az kança eken? Eki ondan turat eken. Kalam boluş üçün, kalam boluş üçün min ismin eki ısım boş gerek, je eki kalam boş gerek. Bul bir köz qaraş. Bir köz qaraş. Dağı bir köz qaraş var. Yoksa bunday dep aytsak bul la yeta'allaful kalam illa min ismayni aw fi'lin wasmin. Şunda kalam boluş üçün eki göz qaraşta ayta keteli kıskaça. El kalam birinci göz qaraşım deken? Aha, birinci göz qaraş. Bir yaqta aytqanda wa aqallu ma yetaallafu min ismayni. Aqallu ma yetaallafu min ismayni. Eng az emne boş gerek eken? Aqallu ta'lifil kalam deb yazıp qo'yna. Ta'lifil kalam. Neken? Min ismayni aw
fi'lin wasmin. Wasmin deyin. Demek aqalligi eng az degenden keyin 3 so'zdan, 4 so'zdan, 5 so'zdan, 6 so'zdan dile kalam bo'lib qola beradi. Ikinci ko'zqarash la yata'allaful kalam. Ikinci ko'zqarash jasa la yatarakkabul kalam desek de bo'ladi. La yatarakkabul kalam. İlla min ismayn. Al degan so'zim de illa degan. O söz neni bildiradi? İlla min ismayn au fi'lin wasmin. Bu kim erçigen bilesinglarmi? Kim aytgan bu sözdü? İbnül Hacib cananın erçigenlerde. Zanantu Zaydan aliman. Misal mojerde. İlla ismaynga bul dele kelam. Turabı? Zaydun qaimun. Bu isim isim biriktir kelam bo'ladi. Fe'ilgachi. Fe'ilga. Fe'il bilan ismga. Qama Zaydun. Turabı? Qama Zaydun deyli. Bu kelam. La yatarakkabul kelam illa min ismayn. Bu qadar qaysi misal bersek bo'ladi? Dalla shuni. Qaysini? Zaydun qaimun. Zaydun qaimadan fi'il bilan ismga qama Zaydun. Bunu da kelam deb aytamiz. Sebebi o'rtasida nima var? Isnat bor, musnad ilayhi. Ayirmasam ne? Zanantu Zaydan qaimanchi. Misal bunu aytsak. Zanantu Zanantu Zaydan qaiman. Qancha so'z bu yerda? Turab qancha so'z? 1, 2, 3, 4 so'z. Buni deb aytamiz, ushul ko'zqarash bilan buldagi kalam bo'lib hisoblanadi. Ammo o ko'zqarash bilan zanantu Zaydan qaimanchi. Zanantu Zaydan qaiman. Kalam bo'ladi. Kalam qaysi usul yerda? Zanantu özeli. Bulçu. Bu fadla da. Fadla bo'lib hisoblanadi. Fadla degende so'zning turkugi negiz qaysi? Fe'il fa'il. Turab, zanantu. Bu aslında hamda bu da Zaydun qaimun. Fe'il fa'il bo'lsa mubtada xabar. Arab tilini daim aytib kelamiz, negizgi iki turkuni bor. Jumla fi'liya, jumla ismiya. Jumla ismiyalar qaysi? Zaydun qaimun. Bütünдөй sözlerin en negizgi türkügü bo'ladi. Mubtada xabardan turadi, javob bo'lsa fi'il fa'ildan turadi. Bo'ldi, qolgan narsalar ham ne? Fadla deb. Bu İbn Hacib'nin qavli. Jana anu ercheganlar. Misali Mughni, Charpurdi degan kitap bor. Charpurdi, Jarpurdi bu shunday at bilan belgili. Mughni degan kitap bor. Sharhi bor, Milani degan sharh bergan. Tilmidi shakirti bo'lgan. Sharhul Mughni degan Türkiye'de, Kurdistanda, ошол жактарда окулган наху китептер, берекелүү китептер. Ким нахуну түшүнбөй атса ошо китепти окусун дейт. Анда береке бар дейт. Китептин өзүндө. Ошондой аябай жакшы маселелерди айтат. Мисалы айтайын дегем Ибн Хажиб жана ан оман мааху Ибн Хажибтин, Масхаб Ибн Хажиб ким? Кафияны эси да. Бизде белгилүү болгон, Сахибул Кафия. Bizim Kafiye kitabımızın avtoru. Anın göz qarashında bo'ldi, qolganlari fadla bo'lib hisoblanadi. Ammo o qavl bilan bo'laveradi. Buldagi kalam, buldagi qavl kalam bo'laveradi. Shuni aytib qo'yin dedim. Kana Zaydun qaimanchi. Kana Zaydun qaiman. Iki göz qarash bilan ne bo'ladi? Iki göz qarashda. Kana Zaydun qaiman. Kalam mı kalam emas be? Kimlerin qiymasında kalam? Cumhur. Jol bo'lsa, sahibul kimlar bu? Bilasizlarmi? Kim bu avtoru? Ruayni al-Hattabi deb o'tdik bilaga.
Жана аны ээрчигендер жа ушунун эмесиндеги көз караштар. Бул да калам боло берет. ظننت زيدا قائما كان زيد قائما. أعلمت زيدا الشمس طالعة. Ne olur? أعلمت زيدا الشمس طالعة. Şunu aytlabu? Şunda qanday bolup qat? أعلمت زيدا الشمس طالعة. Zaydan maf'ulun bih birinci, şamsaç ikinci, طالعة üçüncü. Şu yerda qancha söz bolup ketdi? Bardyğı kalam bolot. İbnül Hacim göz qarashында жок. Ал жерде kalam undası fe'il fa'ille boldu. Kalgandары ne fadlalar da. Şunday. Ondan ele kalam deydi. Жалпын дейді. Ya, kalam. İbn Hacim қайыр. Жалпыны bu. Bular ne dedi? Cümle nafsda aytқан. Ооба, өзүндө. Çünkü oldu. Al kalganlar fadlı. Ondası bu yerde Cenab-ı Zonantu Zeydan, A'lamtu boldu özü cümlede. Kelam toyuz. Fiil fa'il var içinde. Bular bu göz qarashta qarmagandar. Bularda Zonantu Zeydan bu yerde Zonantu Zeydan ima alıp ketdi. Maf'ulun bihte. Zonantu Zeydan qaiman. Bu göz qarashta qarmagandar aytadi. Mani толық болуш үчүн буларга дагы муктаж баары бир дейт да. Булар менен мани толық болот дейт. Түшүнөрбү? Булар менен мани толық болот. Мисалы эки китепте кафияны окутканда, кафияда мондай ушундай ибара менен келет. Ла ятараккабул калам илля мин исмейн, ушул маниде ибара менен келет да. Кафияда. Кафияны ачып көрсөңөр. Да? Түшүнөрбү? Бүттү ошол. Кеттик анда. وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل واسم نحو قام زيد بولو eseptelet. زيد بولو eseptelet. يعربه. يلا. وأقل واو استئنافية. أقل وأقل وأقل Mubtada. Жаза калайын ба? Жазган жакшы болот, Жазып туруп берип калады, Муну өчүрдүм. Ала. Тартып алла, ана маселе деле жок. Записте бар да, иншалла. Биз негизинде жазып, ар бир ибараны анан таркип кылып кетсек жакшы. Китеп менен деле кете берсек болот негизи. وأقل ما يتألف الكلام وأقل ما يتألف وأقل ما يتألف كلام مربوط كلام جوخته من اسمين اللي باشتغل ترى من اسمين نحو زيد قائما نحو زيد قائما قائم أو من فعل واسم نحو قام زيد أو من فعل واسم نحو قام كاميرا görünüyor görünmey almadı mı? Qaragala. Görünüyor da? Жылып кеткенде көрүнсүн деген. Yalla. Вау эмне? Истинафия, жаңы сүйлөм да. Турабы? Истинафия, жаңы сүйлөм. Aqallu. Бул биринчи эмне? Исму тафдил, турабы? Исм болған сөздің башында келгенде болот. Мубтада. Марфуун. Ва аламату рафи ad-dammatu zahiratun ala akhirih. ما эмне? ما مصدرية. بيجي اسم موصول. اسم موصول مصدرية. فهمتوا؟ يتألف ويدخله. فعل مضارع مرفوع. الضمة الظاهرة. فاعل غنكي. Fiil neyimlesi gerek söz türde?
Fe'il geldi. Fe'il mudari. Fe'il geldi. Fe'ilgen söz türünden dese gerek. Faili var. Failim ne olur? Huwa bo'ladi. Al domir mustatir bo'ladi. Bu yerda ne var? Huwa var. Cümle fi'liye bo'ldi. Qayerga boradi? Kalamga. Kalamga boradi. Bu borib turib, ol жақта kalam degan narsa bor. Al kalam neden turib atadi? Tüzülет emneden? Eng azı degan aqal. Eng azı. Getdik. Cümle fi'liye bo'ldi. Жоқ. Girүүдөн алдын. İsim mavsul bilen nesi gerek? Sıylası gerek. Birinci, ma mazdariya bo'lgandan keyin ne bo'ladi? Ma ne dedik? Ma mazdariya dedik. Turabı? Al ism mavsul bo'ladi. Sıylası menen ne bo'ladi? Ma mazdariya ism mavsul, ism mazdar. Mazdariya kelgende al nega aylanadi? Muavval bo'ladi. Misалы, wa an tasumu dem ne var? Fe'il mudari gelet tağı nega aylanib qoladi? Siyamukum bo'lib qoladi. Wa an tasumu khayrun lakum degende siyamukum khayrun lakum, ja sawmukum khayrun lakum deb. O'shonda ele bu yerda ma yata'allafu degende nega aylanadi? Fe'il mudari qayerga aylanadi? Mazdar muavval, ismga aylanadi. Tushunib oldu? Yata'allafu mazdarga aylanadi. Yata'allafun mazdar qanday bo'ladi? Ta'lif bo'ladi. Allafa yu'allif ta'lif bo'lsa ta'alluf bo'ladi. Ta'alluf ja ta'lif bo'ladi. Allafa yu'allifu yata'allafu ta'alluf bo'ladi. Yata'allafu onda mazdar ta'alluf, ta'allufun. O'shanda agarda ta'allafa yu'allif bo'lsa ta'lif bo'ladi. O'shanda qanday muavval qilamiz biz? Qanday biz? Ushul yerda qanday ma'no chiqadi? Birinchidan bu ism mavsul turavi jumla ne oldu? Cümle fi'liye, fi'il fa'il bilen turadi. Sıylası bilen birgelikte sıylası qaysi? Bu ism mavsul. Ne aytamiz bunu? İsm mavsul. Sıylası qanaqay? Sıylası bu. Bu fi ta'wil mazdar bo'ladi. Majrurun mubtada mudof bo'ladi. Mo'l bo'lsa ham ne bo'ladi? Bu mudof ilayhi bo'ladi bu so'ylem. Tushunib oldu? Bu so'ylem ne bo'ladi? Fi ta'wil mazdar majrurun bi idofat mubtada bo'ladi. Taqdiruhu shunda qanday taqdir qilamiz? Biz fe'il mudari mazdar bilan kelganda ismga aylantamiz dedik, Misal wa an tasumu khayrun lakum. Ser orzo qarmangor sizlar uchun yaxshiroq deganda siyamukum ma'ni bilan qo'taramiz-da, siyamukum deb. O'sha yerda ma yata'allafu deganda ta'lif qo'taramiz va aqallu ta'lifi deb. Taqdirinda qanday bo'ladi? So'ylamdan va aqallu ta'lifi va aqallu ta'lifihi desak bo'ladi. Eğer de mujerde huwa domir fa'il varmış böyle. Fa'il kalam qaytatimiz böyle. O'sha kalamni biz zohirda chiqarsak, kitap nemesinde taqdirga va aqallu ta'lifil kalam degan bunday emas, kalam emas, so'ylam chiqadi. Shondaqdan i'rob nisful ma'na deb aytadi. I'rob ma'ninin jarmisi. I'robni tushunganingda i'rob qila olsang, ma'ni to'ra chiqara olasan degan. Va aqallu ma yata'allafu min ismayni kalamdan tüzülüşünün en azı degen sözde. Neden? Ve aqallu ta'lifil kalam. Ta'lif degen söz qayerdan kelip çıktı? Mazdardan kelip çıktı. Mazdar muavval menen fe'il mudari kelgende bu emdege aylanat. Jönökö söz bilen aytayın, mazdarga aylanat. Mazdardyky mınaki ta'lif. Özüki munuky ta'alluf da biz аны da kıskartıp ta'lif dep koysak bolat. Ta'alluf desek de bolat. Ve aqallu ta'allufil kalam desek de bolat. Ay ta'lifil kalam da. Getdik mi? Demek qarag'lar. Wa aqallu ta'lifi wa aqallimda mubtada bo'lsa turadi. Mubtada bilan? Bu bo'lsa va huwa mudof ta'lifichi mudof ilayhi bo'lib qoldi. Shu sababdan bu nima deb aytamiz bu yerda? Mubtada dedik. Bu ism mavsul, silasi bilan jumla fi'liya nima bo'ladi? Silasi bilan birlikda fi ta'wil mazdar majrurun bil idofa bo'ladi. Shunday bir i'rob qilamiz-da. O'sha i'rob qilingandan maqsad taqdirini aytamiz, taqdiri bilan
shunday сөйлем чыгышы керек. Бүт Европта ушундай каралып берет. Эстеп ал, унутпайбыз. Аха. Min ismayni. Ne oldu? Min harf jar. İsmayni-çi? İsm jar. Ve alametu jarrihi ya. Nega? Ya, tura mı oldu ya? Liannehu musanna. Musanna olsa mecrurun bil ya bolca. Mansubun ve mecrurun bil ya. Jar majrur geldi. Ne olur? Mutaalliq bo'ladi. Mutaalliqi qayerda? Qaranglar. Wa aqallu ma yata'allafu kalam bo'ldi. Huwa get kalamga. Je wa aqallu ta'lifil kalam söylemdin qurulusunun eng azı iki ismdan ne? Yo'q. İkisinden ne olur? Qurulat degan söz var, bo'ladi. Hasil, kain. Oşonda mutaalliq, mutaalliq. İkisinden emne? Söylemden eng azı ikisinden emne? Bo'ladi, hasil. Mo'ljaqda al hasil o'zi emne? Hasil emne? Ayva, bidobt. Ne bo'ladi? Mubtadagilarga xabar qayerdalar? Mubtadagilarga xabar kerakmi? Ereje bor. Mubtada kelgandan keyin so'z turida xabarni yazash kerak biz. İsm fiil gelse failni yazash kerak biz. İsm mavsul gelse silasi kerak. Vav atf bo'lsa matuf kerak. Shunday erejeler bor, to'g'rimi? Demek mubtadaning xabari qayerda ekan? Muqaddar, hazf qilingan. Muqaddar emas, hazf deb aytamiz. Hazf qilingan. Ve aqallu ta'lifil kalam hasilun min ismayni da. Bo'ladi deb qo'taramiz. Qirqcha o'tirganda agarda xabarda aytmasa, xabar deganimda bayondoch. Söylem kalam deyse, söylem debesiz, kalam deb ma'no o'tsa. Kalam degan jumla bilan kalam o'rtasida farq bor bile, farq bor, biroq unda farq yo'q deb aytadi. Yallah. Wa aqallu ta'lifil kalam min ismayni. Söylemdin, kalamdin qurulusunun eng az iki ismdan. Dedinger, iki ismdan da, iki ismdan. İki ismdan endi? Bo'ladi degan so'z o'sha hasilda kain yana boshqa so'z qo'llanmalar bo'ladi. Wal jumla bu yerda nima bor? Shunda jumla mubtada anan xabar bor. Cümle to'liq jumla söylemi ne o'zi? Cümle ismiye. To'liq söylem, bo'ldi söylem ne oldu? Cümle ismiye oldu. Tüpkülüğü, bunun tüpkülüğü hem ne? Şu ondası qaysi uşul yerde? İsmi? Mubtada. Ayva, ondası mubtada xabarda. Men bu emede sabaqta inşallah her bir sözün Evropa'nın söylem qatarida Evropa bo'lotpayızbı? Söylem qatarı. Bir söylem gelgende o'sha söylemdin biz emdesini tapish kerakmiz, yana umdasini tapish kerakmiz. Agar jumla ismi bo'lsa, jumla ismiya, ana jumla fe'li bo'lsa, fe'il fa'il tapish kerakmiz degan. Bu yerdagi umdasi qaysi? Negizgi narsasi. Sögü, özögü qaysi? Mubtada xabar. Aqallu hasilunda mubtada xabar. Mubtada xabar jumla ismiya ne bo'ladi? Mahalli qanday bo'ladi? Musta'nafa bu. مستأنفة من أيتوتك مستأنفة استئنافيا بيانيا جاء نحويا لا محل لها من الإعراب محل جو بقول في محل رفع جاء في محل إما ديال بيسم في محل جبول ديال بيسم ده منه لا محل لها من الإعراب جملة مستأنفة شنو تقولوا جملة اسمية مستأنفة استئنافيا بيانيا جاء نحويا لا محل لها من الإعراب تويتاوس كيف بتقولهم درده مثال Zeydun yaktubu olsa ne olur? Zeydun yaktubu. Zeyd mubtada bo'ladi. To'g'rimi? Yaktubuch xabar bo'ladi. Fe'l bo'lib turib, mana men ishimda. Bunaki Zeydun yaktubu. Zeydun mubtada, to'g'rimi? Mubtadaning xabari kerak. Buch Fe'l bo'lsa birinchi. Bu fe'il, fa'il, jumla fi'li fi mahall raf xabar. Bo'lotpaymi? Buga xabar bo'lotpay. Buni bu söylemde
Бул истинаф болгондуктан ла махалла минал i'rab'та. Жаңы сүйлөм. Мубтада хабар келдиби? Мубтада хабардын махали болуш керек. А бул жаңы сүйлөмдө уже истинафияда жок. Ла махалла лаха минал i'rab. Наху. Onun примерно мол, примерный берилген мисал, да? Примерный берилген мисал. Примерный кыргызчаны болот, кыргызчасы. Болжолду берилген мисал, ооба. Ошондо кээ бир сөздөрдү үйрөнө элем, ошентип чоңоюп калдык да, аралашып. Теге Иорданияда жүргөндө жанагы салфетка болот го, салфетка эмне дейбиз? Анда орусча сүйлөйт салфетка, кыргызчасы салфетканы. Ачыгыч ошону файн деп колдонот да. Көп жерде файн берчи деп айтып аласың да, көнүп каласың. Биякта мында короче деген сыяктуу колдонгондой, тиякта көп жыл жүрө берсең, арабча кээ бир сөздөр аралашып кетет, сөзүң аралашып кирип кетет да. Ошондой эле биз орусча аралашып кетти Кыргызстанга, Союз жана башка кинонун баары, мультфильмдин баары орусча болуп атып, аралашып кетти. Орусчада кыйрат сүйлөйсүң. Бирок негизде так кыргызча сүйлөөнгө үйрөнүш керекпиз. Так кыргызча сүйлөөнгө үйрөнүш керекпиз. Ялла. Мисалы, ялла деген сөз деле кеттик деген мааниде. Кеттик деген мааниде ялла деп көнүп каласың да. Адамбыз сыныктын башкасын баары жугат. Нахву. Кандай болот? Нахву. Мо нахву. Хыва коесуң, бул нахву. Бул эмне i'rabы? i'rabы эмне? Хабар кылсак болот. Мубтада кыла албайбыз, же кылабызбы? Хабар болот. Эжуз, жабазан да. Буну хабар дей турган болсок, мубтадасы каякта? Мубтадасы махзуф. Кайсы сөз болот? Залика деген сөз. Исмул ишара. Бизге ошол заликага исим экендигине ишарат берип атат. Ал нерсе мисалы деди да. Ал экиси мисал деп туруп, наху эмне болду? Наху деген мисал деген маанисинде. Нахунун көп мааниси бар. Бирөөсү мисал. Наху мубтада болду. Нахуну нахва кылып деле окусаңар болот. Мафулун бих кылып. Кандай? Анда бияка бир сөздү мукаддар кыласыңар да. Ани аксуду деп. Нахва. Түшүндүңүзбү? Мубтада. Мен мубтада кылып берели. Нахва деп окусаңар болот бекен? Эжуз, Фи нахви деп деле келет. Мажрур кылып окусаңар болот. Жарым мажрур кылып. Себеби исим келгенден кийин исимден алат. Ажрумия деп келет, бекте деле келет. Фалил асмаи мин залика ар-рафу ван-насбу вал-хафд деп келет. Жарда. ولا جزم فيها فللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها деп келет. Демек ысым болгондон кийин сөз түрдө үчөн ала берет. Роф болот, насб болот, жар болот. Феил келгенден кийин жазм болот да. Ошондой. Жазм болот, насб болот, аны эмне болот? Феил мудари болсо. Роф болот ал деле, ал жар болбойт. Роф болот, насб болот, жар болот. Яктубу, яктуба, яктуб деп. Лан яктуба, лам яктуб. Яктубу эко болбосо, яктубу болуп марфу болот. Демек, бул эмне болду? Жумла исмия, себеби мубтада хабардан турат. Жумла исмия мубтадан хабар турат. Бул дагы жумла мустанафа. Истинафиян баяниян ла махалла лаха минал i'rab. Кеттик анда. Наху өзү эмне болот? Наху мубтада хабар болду. Ошол эле учурда эмне болот? Себеби бул өзүнчө экону бул. Бул эмне болот? Мудаф болот. Зайдун qa'imun. Зайдун qa'imun. Зайдун qa'imun демек буга эмне болот? Мудаф илейхи болот. Түшүндүңүзбү? Биз бул жерде эмнесин максат кылынып атат? İsmden turan feil. Эмнесин максат кылып атат? Сөздүн өзү максат кылынып атат. Мааниси эмес. Биз зайдун qaim, зайдтын тургандыгын биз мисал кылбай элебиз биз. Biz sözdün özün maksat kılıp atабыз. Maanisini emez. Ошондо бул мудоф илейхи махки деп айтылат. Жазып алды. Муну i'rabын мудоф илейхи махки деп i'rab кылынат. Ол мудоф болду. Монун
Nahvudan keyin, misal деген keyin kelgan narsalar ko'pincha nima bo'ladi? Mudof ilayhi mahki bo'ladi. Buni ne deb aytamiz? Mudof ilayhi mahki deb. Demak, nahvu mudof bo'ladi. Zaydun qoimun mudofun ilayhi mahki. Kalimatun urida biha lafzuha. Ma'nisi emas. Men Zayddan turganligini misal qilmayman. Bu yerda so'zning o'zi, kalimatun mudof ilayhi mahki, kalimatun urida biha lafzuha degan jazosinglarmi? Jazib qo'yib bergilcha. Bu birinchi yorob. Kalimatun qizil bo'lganda ko'rinadi ekan, qiziq. Urida biha lafzuha. Lafzuha degan shuni duna ma'na, ma'nisi emas, lafzuha degan bo'ldi. Ibn fi mahal jar. Fi mahal jar mudof ilayhi. Bu bir Evrop, bir türlü Evrop. Shunday Evrop qilib ketaveramiz. Undan keyin kelsa bo'ldi, shunday ma'noga ketaversa bo'ldi. Kalimatun urida biha lafzuha fi mahal jar mudof ilayhi. Sababi bu mudof bo'lgandan keyin so'z turida nima kerak? Mudof ilayhi kerak. Boshqacha Evrop qilsak bo'ladi. Qanday? Mudofun ilayhi mahkiyun. Ne deymiz? Kim aytadi? وعلى مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل. اشتغال المحل degan يعرف قصاد بحركة الحكاية ده بيتاوز شرده. مناسبة بحركة الحكاية. مناسبة على أبي degan yerlerde bo'ti. Kalam jaa abi desa misal. Axi desa o'sha yerda munasaba borda. Bu yerda أيوة اشتغال محل بحركة الحكاية بر حكاية مقصد لفظها مقصد قلنا معني سمس استوالق به أريد بها لفظها بحركة الحكاية على ميم قائم أمنين قائم دين ميمنا ديجان ده قائم دين ميمنا ديجان يا رب قصق بلوت جت كندا أو من فعل واسم يا رب مول شنو والدغه كندا يا رب قصق بلوت جيل ريجو شو كلمة زيد نويتاوس زيدون دو قانت يعرف قلاوس زيد قائم نحو مضاف ومن من ديس مضاف إليه محكي ده مقصد ده من قولت كلمة أريد بها لفظها في محل جر مضاف إليه قلت جنجل وما يقولت أجانا غوصو نقولت مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية على ميم قائم دجن يا رب أو biraz ağırrak bulqaş mümkün ha azırqı mo Evropa'dan getirelim getdik av'a geldik av harf atf harf atf degende matuf alayhi qaysiga harf atfın türü var vav misal gelince mutlaq li jam' deb keladi harf atf mutlaq li jam'da bu tenvi'da türünü bildiradi. Kalam bir gana isim ikisinden turadi-ku. Yo'q, dag'i bir türü qaysi ekan? Fi'l ismda. Harf atf shundaylar lit tanwi'. Ma'tuf alayhi qaysi? مضاف إليه qanday bo'ladi shunda? Va aqallu ma yata'allafu min fi'lin wasmin da. Shuni olib, buni olib salamiz. Ma'tuf yurang'i cho'kdi. Shunday praktika qilaversak bo'ladi. Misol mana jaa Zaydun va Amrun deyli. Jaa fa'il. Waw harf atf. Zay va Amrun ma'tufun. Ma'tuf alayhi qaysi? Zayd turavi biz Zaydni olib salsak bo'ladi-da. O'shani o'rniga olib salsak bo'ladi. Shunda nima bo'lib qoladi? Ja Amrun bo'ldi. O'shondaylar tanvi' bo'lganda va aqallu ma yata'allafu min munbarni olib ishlaymiz. Fi'lin wasminda. O'sha yerda anan oyog'ida bunday qilib emma berib qo'ysak bo'ladi. Jo'so va aqallu ta'lifil kalam min ismayn degansan, devasan va aqallu ta'lifil kalam min fi'lin wasminda. Tushundinglarmi? Atfdan maqsad lit tanvi' turlab berib o'tadi.
Kitapta okutkanda daim ушундай нерселерди көңүл бурсак жакшы. Чүнкү бунун бардыгы биз үчүн көнүгүү да. Практика дейбизби? Көнүгүү. Эмнеге башка китап окутканда ушул негиздерди карап кетсек, аябай жакшы болот. Бул китепте биз өсүш керекпиз. Яробун, сүйлөмдү, маанилерин, ошо менен китеп түшүнгөнгө аракет кылыш керекпиз. Ушул жерде оккан нерсени башка жакта колдонууга аракет кылыш керекпиз. Бул жерде муптадасы келди, хабар гана, бул келди деп издеп башташ керекпиз да. Ошондо мисалы калам не болуп калды? Калам. Исим эки исимден туруп атат, Исмейн же фиил васминден туруп атат. Ошондой бул бир түрү, анан эки түрү деген сөз да. Болду? Ушул бул аудан кылып туруп, ауды схемаласаңар, ушинтип экиге бөлүп койсоңор болот деген сөз да. Себеби түр кылып берип атат. Аллаху алам. Ялла. Ал мин фиилин васмин ау харф атф бол танвиъ минч. Min fi'lin jar harf jar fi'lin ism majrur wa alamat jari kasrat zahiratun ala alhamdulillah daha bir öğrenelim ciddi kaldı. Oradan alsak da ne? Girip bu kalıdan. Gittik anda. Jar majrur boldu. Wasminchi. Wasm ne oldu? Vav. Atf. İsimchi. Matuf. Qayqa. Fi'ilga. Qayril oşol, Bu jana Zaydun, jaa Zaydun ve Amrun siyaqtu. Bul qaysiga atf? Bul atf. Matuf alayhi bul. Min fi'lin wasmin boldu. Andan keyin nahvuga girүүдөн алдын. Mutaalliq керек эле го. Majrur, Ha? Qanday bo'ladi? Mutaalliqi qana ki? Asıl öyle olsa. Qayerga boradi? Bu qayerga atf qilinadi elek biz. Ооба, Исмайынга атып кылабыз. Туурабы? Исмайынга атып кылганда мунун мутaalliqi кайсы эле? Исмайындан. Хасыл болот. Бул дагы ошол хасыл да. Бүттү ошол. Туптура, машалла сон. Кine bir эме берип атабы? Китеп окуп атканда кантип түшүнүш керек экен деген. Бул сөз каяктан чыгарабыз? Түшүнгөнгө аябай жардам берет. Европ ошоптө нисфул ма'на дейт. Нисфул ма'на. Маанинин жармысы. Европсуз бир нерсени туура түшүнүш оор болот, кыйын болот. Европсуз бир нерсени туура түшүнүш, так түшүнүш кыйын. Nahvu qama Zaydun. Yallah. Nahvu Zaydun. Nahvu qama Zaydun. Yallah. Nahvu ne? Xabar. O'sha sebepten ne qilib o'qiysiz? Xabar daim rof bo'ladi. Qanday o'qiysiz? Nahvu deb o'qiysiz. Nahvu deb o'qisamchi? Bo'laveradi. Nega? Bir so'z qo'shamda. Misалы, a'ni deyim. Başqa aytqanda, tag'irga aytqanda, aqsudu deb, turib, qasd, maqsadim deb. Yana boshqa. Xabar bo'ldi. Va huwa mudaf. Qama Zaydun. Mudaf ilayhi mahki bo'ladi. Kalimatun urida biha lafzuha fi mahal jar mudaf ilayhi. Бүтті қысқа ушундай кетебиз. Нахву дегенден кийинки сөздөрдүн мудaf ilayhi mahki болуп кете беребиз. Tamam? Okey. Dediler қолдан ұтпайыз окей деп, Окей деп. Вали калимату. Kalima girişten alın davet yaron bitirip salal bir jolu. Kalimatu min olat. Vel kalimatu. Vav harf atf istinafiye. Kalimatu. Mon öçüreyince gittir. Öçüreyin. Biz hazır uşul yerde neni bitirdik? Kalamdı. En az kalam
neden boş gerek ekan? Eng azı isim, iki isimden bir fiil bir isimden turadi ekan. Emeden turadi, iki harften turadi. Fiil isim harften turadi. Fiil harf isimden turadi. Misal fi min desem, iki harf birikse turadi. Bolmaydi. Fiil bolsa-chi. Daraba. Bo'lib qoladi. Bizda qancha var? Qaysilar? Isim, fiil, harf. O'sha 3 ta 2 ga qo'ysang qancha bo'ladi? 6 bo'ladi. Bu taqsim aqliy, logikalik bo'limda 2 ga 3 ga 2 ni qo'ysang 6 bo'ladi. Qaysi qanday vojihlar bor? Men gireyin dedim, o'sha girsam girmasam. Qanday vojihlar bor? İsmail. İki isim, Fiil isim. iki fiil isim, iki fiil, İsim isim. İsmail. iki harf, isim, fiil, harf. Biri oldu, to'g'rimi? Anan o'shani bir-biridan qilib qo'yla, isim, fiil. Anan İsim harf. fiil isim bo'ldi. Dag'im ne var? İsim harf. Isim, harf, Harf fiil. fiil. Shu men qancha bo'ldi? 6 bo'ldi. 6 bo'ladi. O'shaning qaysi olsalar to'g'ri bo'ladi? To'g'ri. Eko g'ana. Sen o'rtasida nima bor? Isnat bor. Az keladi isnatga. Val kalimatu mubtada'un marfu'un. Bu azirqi masalada daha biraz girsem dedim, biraz masalalarına girsem dedim bile, biroq yetishdi bo'ldi o'xshaydi. Bo'ldi. Eng negizgi narsa yurinib oldik. Eki bir kitobda bunday desa, anda maqsad ushul xalqlar fadlabot bunday bo'lsa boshqalar da bo'laveradi. Ne desa, ne deb tushuntirishadi, o'sha meni bari meni ma'ni to'liq bo'ladi deb. Val kalimatu mubtada turavi marfu'un qavlun chu xabar bo'ladi. Jumla fi'liya geldi. Jazalı. Kelimatun vel kelimatu qavlun. He? Vel kelimatu qavlun. Qavlun. Дальше. Qavlun. Aha, dağı. وهي اسم وهي اسم وبرب وفعل وحرف قيد بره جاء لمعنى قال جيتر والله تعالى كلمة مبتدا كلمة degan ne? Qavlun xabar bo'ldi. Mufrad Xabarsan. qanday so'z? Sıfat. Sifat bo'lsa hamda nerchit? Qaranglar, Yevropa qilganda hamdan yurinib o'tamiz. Yigitlar. Biz mubtada deganda maqsad, mubtada degan maqsad hamda? Yo'q, mubtada deganda maqsad. Mubtada deganda maqsad? Yo'q, ibtida o. Kim tushuntiradi? İsim Mubtada ne qilib? Mubtada ne? Hukmi. Hukm ne? Marfu degan ne? Domma. Al degan so'z domma qo'y degan so'z. To'g'ri? Domma qilib o'qu degan so'z. Val kalima topib aytasizda. Mubtadan hukm nelar? Domma, rof. To'g'ri? Domma rofning alomati. وللرفع 4 علامات الضمة والواو ده أجرمية واو وش الضمة قوي ده جنسه والكلمة تبايتاس مبتدا hüküm raf والكلمة ده Европның наху менен үйрөтөт ар бир сөздүн аягына харакаларын европтордун койгонун үйрөтөт бирче жөнөк айтканда харакаларын койгонун үйрөтөт والكلمة قو ne dedik bunu хабардын hüküm эмне Rof. Al degan söz? Dommalı qo'y. Söz özü alif lamsiz kelsa ne bo'ladi? Tanvin bo'ladi. Biddob tanvin bo'ladi. Val kalimatu qawlun bo'ldi. Yevropa ushulda. Yevropa harakalarni qo'yuvdi. Har bir so'zga harakasini qo'yu. Qaysi? Kalimatibi, kalimatabi, kalimatan bu. Ne?
Ошол айтканыңдын эмесин өкүмүн бериш керексиң да. Ошого карап окуйсуң да. Ошого карап маани чыгарасың да. Вал калимату каулун. Каулун дедик. Кандай каул? Муфрат болгон. Демек, бул сыфаты болду. Бул мавсуф. Сыфат эрчийт эмнени? Мавсуфту эрчийт. Эрчисе, эмнесин эрчийт? Яробун эрчийт. Толтур шарттар бар, Пока биз эмесин өтүп туралы. Демек, муфро эмне үчүн танвин коюп атабыз? Алиф лам мим жок. Эрчип атат. Бирлигин эрчиди, женский мужской родун эрчиди, муфрадын эрчиди, муфрадун. Ва хия не болду? Исмун. Ва فعل وحرف جاء لمعنى. يلا نتكلم تست يلا. واو من أول زرده واو استئنافية. هي شة. ضمير эмне? Munfasıl. ضمير деген сөз эмне? İsim mi fe'l harf mı? İsim olgandan keyin sözün başındaki söz emne bolot atат? Sözün başında mubtada. Fi mahal jar mubtada ve fi mahal raf mubtada. Fi mahal nas mubtada. Fi mahal raf mubtada. Fi mahal raf mubtada. Mahalda ötkönbüz qaysi bir sabakta. Unutup az qaytalганга жети жок. Mubtada boldu. Fi mahal raf mubtada boldu. İsmç xabar boldu. Bravo. Ve hiye emnege biz isim dedik. Men janagını anlatып өттүрмүн да. Emnege biz ismun dedik. Antkeni bul mubtada dedik. Mubtadanın xabardын өкүмү эмне? Rof болот. Сөз эме келсе, рофтун аламаты кайсы эле? Домма. Чыгыш керек biz ismun деп. Wa fi'lun wa harfun булар эмне? Булар атф. Каяка? Исм атф. Бул дагы атф. Атф бул дагы ошол себептен атф болсо өкүмүн эмне кылат? Эрчит. وحرف بول داغ عطف جاء لمعنى يعرب من يولد امدا جاء فعل ماضي جاء يعرب من يولد فعل ماضي جاء ооба ярап кылгыла ярап кылганда биринчи иншалла үйрөнүп атпайбызбы биринчи исим феил харф үйрөнөбүз китептен деле келебиз биринчи мына окуп баштадык азыр калимату каулун муфрат деди биринчи исим феил харф Birinci sözü Europe kılуу üçün birinci Arapça teksti karaganda ошол söz birinci isim bi fiil bi harfı жакшы айырмалаш керек biz. İsim bolsa al 3 abal teң болушу мүмкүн. 3 абалдын өзүнүн белгилери, аламаттары болот. Biz бул жакта эмне болдук? Jaa gel. Jaa fiil bi harf isim bi. Fiil demek jaa madi mudari amr bu. Madi demek fiil madi. Aytkanбыз birinci anıktamaсын biliş керек biz. Anan nesini biliş керек biz? Hukumu biliş керек biz. Anan arı kavaidleri var. Jaa fiil madi dedik. Fiil madi daim ne olur? Mebniyun alel fath olur. Fiil madi degen bul demesini ayttık biz. Anıklamasını ayttık. Bu isim ve harf bu. Anan ökümünü ayttık. Mebniyun alel fath deb. Şu sebepten jaa deybiz de jaa emas, jaa emas. Jaa deybiz. Niçin jaa dedik? Sebep fiil madi daim mebniyun alel fath abadan. Yalla, limanan. Jaa kelgenden keyin ne gerek? Fail. Kaya kaldı? Kalima hafızası. Huwa. Bu yoqda ne var? Feil kelgenden keyin söz türde ne gerek? Fail gerek. Huwa bu. Huwa kaya qarat? Kalima hafızası. Kaya qarat? Kalima Ha, bu harf qolat. Ereje var, aqrabqa qaytat degen, ha? Birinchi, anan kontekst menен qarab tushunasiz. Bu yerda ko'pincha emne qaraysiz, aqrabqa, yaqin. Bu kalimaga yaqinmi, yo harfga yaqinmi? Anan huwa bolsa hiya boş kerak degan masala. Gede gelet, al ma'nosini qarab turib huwa ketaveradi. Al misol ana shashbay qo'yasiz. Ketganda huwa qayerga qaytadi? Harfga qaytadi dedik. Lima'nanch lam harf jar. Harf jar neni aytganmiz biz? Aniqlamasini aytdik. Nima ekanligi? Anın hükmü ne kılat? Majrur kılat. Yallah. Ma'nanch ism majrur bo'ldi. Wa alamat jarmihi, wa alamat jarmihi dedim. Wa ala jarrihi. Ne? Kasrada turabu. Qanday kasra? Muqaddara, açık görünbeyli turadi. Muqaddara. Qayaqa?
Alal alif. Niktib oldu? Mahzufa. Muni'a min zuhuriha ta'zur. Ma'na. Bu yoqda nima bor? Mo'zerda nima bor? Mo'zerda nima bor? Alif nima bor? Ma'na muallifga. Alal alif mahzufa. O'sha yerda alif hazf qilingan. Tushundingmi? O'sha yerda alif hazf qilingan. Eki sukun bir kelib qolbosh uchun, shundan saqlanuv uchun hazf qilinadi-da. Nima uchun deganda bu ism maqsurda. Ism maqsur ta'zur bo'ldi. Ism maqsur. Mutaalliq jar majrurga mutaalliq bo'ladi. Qayerga mutaalliq bo'ladi? Bir ma'ni uchun keldi. Nimaga? Ja'a mutaalliq. Mutaallaqi ja'a. Ya'ni fi'il fa'il geldi. Fi'il fa'il geldiğinden keyin cümle fi'liye bo'ldi. Cümle fi'liye mahalli var. Turav fi mahal ne bo'ladi? Nasb ism muraf xabar ne bo'ladi? Nimaga? Harfqa. Harf ham ekan sifat bo'ladi. Qanday harf? Bir ma'nini bildirish uchun kelgan harf. Sebebi hozir o'tamiz, harfda ikki turi bor. Harf mabani degan bor. Ana harf ma'ani bor. Huruful ma'ani, huruful mabani degan. Bu harf deganda o'sha mabani tushunish uchun bir ma'nini bildirgan harf bo'lish kerak degan. Yalla, başladık. Birinci yigitler. El kelimatu ne dediler? Vel kelimatu kavlun mufradun dedi. Kavl degen söz ne? El lafz dese bolu. El kelimatu lafzun. Kaç kitapta girer? El kelimatu huvel lafzu wudi'a li ma'nan deb. El lafz deb. Kafiyede gelet. Alfiyede gelet. Bu yerde ne deb geldi? Kelimani. Lafz bölürsen kavlun degen söz menen geldi. Kavl ne? Kavl. Kavldan ötkönde. Şoň üçin öttük da bayağı ayırmaların. Kavl vel kavlu amd. Bardığın amd etti. Esingerde mi? Lafz bolsaç, emne üçin misal şol alfiyada kalamun lafzun mufidun dep keledi. Esingerde? Ta'rif emede kafiyede geledi? Kafiyada lafzun wudi'a li ma'nan mufrad. Kafiyada kaliman ne dep aytat? Lafzun wudi'a li ma'nan mufrad dep. Li ma'nada bir qancha söz boldu. Emede. Qaraglar, kalimat qavl. Lafz deb aytpasdan nega qavl deb aytdi? Lafz deb aytpasdan nega qavl deb aytdi? Çok. Ayva, qaraglar jigitler. Lafz degan söz iki nersege teң қолданыла берет. Musta'malga da қолданыла берет. Musta'maldan arab tilde қолданылганга да. Озо чыккан гойру musta'malga da болот. Жоса muhmal деп те келет, қолданылбаган нерсеге. Mawdu'un. Mom degan söz? Mawdu' musta'mal. Gayru musta'mal. Gayru mawdu'. Mawdu' da arab tilinde söz bolish kerak. To'g'rimi? Gayru mawdu'in. Gayru mawdu'in. Aw gayru mawdu'in da. Lafz da aytilganda o'zdan chiqqan narsada lug'aviy ma'nosi romiy bo'lishi. Akaltu tamrata va lafaztu nawata deb. Bir qurmani jedimdagi daniyagin g'irtib yedim. O'zim chiqarib soldim. Lafz aytganda endi ehtimoli bor. Lafz deb aytganda ikkidan kirib ketishi mumkin. Arablar qo'llangan so'zda, qo'llanmagan so'z. Qavlch qavl bo'lsa nega bildiradi? Qavl nimani bildiradi? Nega qavl menen olib kelyapti? Qavl bo'lsa musta'malni bildiradi-da, qavl. O'sha sebepten al-lafz degan aytmasdan qavl men aytgan dag'i yaxshiroq degan nimada qavl menen boshladi-da. Tushundingmi? Ya'ni qavl deganda
Emnen bарын kamtayт эле? Калиманы да кабылдайт, Kalim. калимди да кабылдайт, Kalam. каламды да кабылдайт, жумланы да кабылдайт. Кабыл деп айтканда бардыгын ичине камтып кетпеш үчүн кайсы кабыл? Муфрат деген сөздү алып келди, кайт кылды да. Түшүндүңбү? Кабыл дегенде башкаларын баары камтып кеткен эле. Бираз кичине бул мантык сантык бул нерсенин баары аралашкан, бирок мунун баардыгы ачат да. Кийин усул окусак, фикх окусак, башка китеп окуганда ушулардын негизинде жакшы бир эме берет бизге. Түшүнүк берет иншалла. Каулун муфрат болгон сөз. Себеби каулдун бир канча мааниси. Бир айтылганда буга бул болуп кетет, анын баарын чыгарды дагы кайт кыл эмне менен? Муфрат деген сөз менен. Эми муфрат деген маанисине келели. Муфрат деген сөз эмне? Муфрат деген сөз эмне? Муфрат деген сөз эмне? Бир жолу айтыла турган сөз да. Зайдун дедим, бул муфрат да. Түшүнүктүбү? Бир мааниси. Анан мантыктардын ахл манатыкка, мантык уламаларынын башка айткан мантык эмес, нахви уламалар мантык окушкандагы мантыкты кыйында билишкен, ар бир нахви тура, нахви. Мантыктын негизинде берген. Мисалы эмне деп берген? Ма ла ядуллу жузуху. Не деп айтат? Муфрад ва ху ма ла ядуллу жузуху ала жуз'i ма'наху деп. Кандай маани бул? Lafzın yüzleri, an manisinin yüzlerine bağlı değil. Кандай? Bir manisi manin bir bölümüne bağlı mesela. Mufrattan manisi. Zayd деген сөздү алалы. Zayd деген сөздү алалы. Кандай? Huwa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Juz'u деген ошол сөздүн бир тамгасы өзүнүн коюлган маанисине билдирбейт. Кандай? Zayd'in ismi. Zı деп koysun. Зы мисалы несин билдирбейт? Зын алып койсоң, Mani bildirsiz. не маани билбейт, Зайдты билдирбейт, туурабы? Зайд деген адам, бир адамдын аты. Жакта Зайд деген адам бар. Бул жерде ким бар экен? Зайд турат. Зы менен зы деп койсоң, о Зайд эмнени билдирбейт? Зайдты билдирбейт. Я деп койсоңчу? Я десең билдирбейт. Зайдун дун да деп койсоңчу? Зайд алама далалат кылбайт, да? Бөлүп койсоң эмне болбойт экен? Ма ла ядуллу жуз'уху ала жуз'i ма'наху. Каражулин фа инна кулла мин ажзаихи деп бул жерде жанагы Кавакибу Дурриян шархы менен окуп берип атам, Фа инна кулла мин ажзаи ай хуруфихи саласа иза уфрида эгер бөлүнүп калса ла ядуллу ала шейин мимма даллат алейхи жумлатуху. Сүйлөм өзү толук бир нерсени билдиргендей, бир бөлүнүп калса билдирбейт. Демек, ошол сөздү эмне деп айтат? Не деп айтат? Муфрат дейби? Муфрат дейт, Муфрат деп айтат. Алла, муфрат дегенде максат не чыгып кетти? Мураккап чыгып кетти. Не мураккаптар чыгып кетти? Гуламу Зайдин калима ба? Неге? Анткени анын бир бөлүгү мааниге билдирет. Гуламу Зайдин. Зайдтын неси? Баласы десек да. Гуламу Зайдин. Жаса бабул масжиди десек. Бабул масжиди. Бабул бейт десек. Не болду? Бабул бейт. Не деген сөз? Үйдүн эшиги. Муну бөлүп салсаңчы? Бөлүп салсаң маани өзүнүн мааниси бар, туурабы? Баптын мааниси бар, бейттин өзүнүн мааниси бар. Бул уже муфрат, мураккап болуп калды. Муфрат дегенден сырасы эмне чыгып кетти? Мураккаптар чыгып кетти. Түшүнүктү балбы, жамаат? Муфрат дегенде мураккаптардын баары чыгып кетти. Вали калимату каулун муфрадун деди. Вали калимату каулун муфрадун. Не екен ал? Вахия. Домир кайка барат? Калима барат, Вахия ал калима деген исмун ва фи'лун ва харфун. Канчага бөлүнөт экен? Исимге, фи'илге, харфка бөлүнөт экен. Муну өчүрөйүн, Башка айтканда калиманы канчага бөлөбүз? Калиманы моун эле 3кө бөлүп алат экенбиз, болду мындай кылып. Не дейбиз? Исим, фи'ил, анан харф.
İsim, feil, harf. Isımdan anıqtaması. Vaqti az qaldı. Анда ошо менен сабак бүтүрөлү дагы эмкиде ысымдын өзүнүн аныктамалары, фейлдин аныктамалары, харфтын аныктамалары анан